La Zaina visita aquests dies l'acampada universitària a la UAB. Per ella, diu, tot i les immenses diferències, és com tenir una petita part de la seva casa natal a Barcelona. Even if for 1 day, 2 days, something like this, but it's a really powerful act from students to feel just like an act of solidarity for Palestinians. We appreciate it as Palestinians. Com molts palestins, la Zaina compta els anys que ha viscut a Gaza en nombre de guerres que ha sobreviscut. En el seu cas, 5 guerres, és a dir, 17 anys. En va sortir per estudiar periodisme a Ramallah, Cisjordània. Just quan la mare i la germana la van anar a visitar, va esclatar la guerra a Gaza i ja no hi van poder tornar. El pare i el germà, en canvi, estan tancats a Gaza. Ella ara acaba els seus estudis a la Universitat de Barcelona gràcies a una beca. Now, because there is war, sometimes, like for a days, I can't have a connection with them, and it is so difficult for us because when you don't can connect with your father or with anybody in Gaza, you do a lot of scenarios. Tot i que està agraïda per l'oportunitat de viure i estudiar a Barcelona, reconeix que els seus pensaments segueixen a Gaza. Really, this opportunity for me, the scholarship that I came to Barcelona, it's like a life-changing opportunity for me. But at the same time, there is my family not in a security place, so my mind and my heart with them. I am trying to study. I'm trying to adapt with this life, with the new life, to have a new friends, to study Catalan and Spanish. But it's so difficult when your family they are suffering. Ara confia a acabar els estudis i poder treballar de periodista aquí o a Palestina.